Kardom, ili running tikathar, ini ada pabirta, angton pen. Congress Ratcharia Songatum Penchin Tong constituency Rongjang Pholong, Mondol office Kimi Kangpupon. Lasonsi, Paikuni ni Pai Kepani, Chin Tong constituency Kapalo, Rongjang Pongalong, Congress Ratcharia Songatum Pen, Mondol office Kimi, West Karbi Anglong District Congress Committee, Vice President, Rup Singh Bongrong Aridengpen, in Pupondo. Lasonsi MLA Kilik, Nangte Bok Bom Lupu, Angring, Chinisi, Non Malong Ratcharia Songatum Metang Asong, Kachipai Ponji Apan, Asong Tinatum Setami, Do De Sang Sesi, Sai, Chiklem Pon Bom Tanglo. Lason Thotsi, Pini Rongjang Pongalong Congress Songatum Pensatame, Mondol Office Kimi, Kangpua Jaimek, Dengpon. La Solong, Alhia Mana Pengpen Kachatongdun, West Karbi Anglong District Congress Committee, Vice President, Rup Singh Bongrong, West Karbi Anglong District Congress Committee, General Secretary, Manik Soningti, Atumpen Chenglok, Mondolong Kiklem Kithikiding Lapen, Songolong, Klem Dam Rapet Kithikiding Atum, Chatongdun Renti. Pinilabang so mailong kaprek political party atum sitami mithanga song aphan ning kachithe kawi penajok congress song atum ki claim kidam mission putheklong si kadukawi APHLC song pen bang troxy BJP song pen bang greener kep abang phuatum congress song along chipok dun rendi Pinilabang so mailong Congress songalong kosonsi claim dampen chipahai ponjima lahai huyalam sitami alang litumpen chingkichithan pon lapen Pinilabang so mailong kaprek asong pen kewang atum sitami Congress songalong claim damdun pammi popusi ningje pon renti Amri pen hemari bongrong Karbi Anglong News Amar bikheko Chinthong Mondol Congress Committee তৰফৰ পৰা আমাৰ নতুনকৈ আমাৰ অফিচ ওপেনিং কৰা হৈছে এই অফিচ ওপেনিং কৰাৰ পাছত আমাৰ নানা ধৰণৰ বিষয় ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে যে আমি যাতে আগন্তুক ইলেকশ্যনত MLA আহি আছে এই আগন্তুক MLA ইলেকশ্যনত আমি কেনেকৈ আমাৰ চিন্থঙৰ পৰা যথেষ্ট ভোট আমি কংগ্ৰেছৰ ফালে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰতে আকৌ আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ তৰফৰ পৰা আলোচনা হৈছে যে এই 2-1 মাহ ভিতৰত যে প্ৰত্যেকটো PCC আমি কমিটি গঠন কৰা হ'ব তাৰ পাছত কমিটি গঠন কৰাৰ পাছত আমি আমাৰ হাই কামাণ্ডসকল আমি নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব নিমন্ত্ৰণ কৰি ইয়াতে ভালকৈ যাতে আমাৰ ডাঙৰকৈ আমি ৰেলী এটা পাতিম সেই ৰেলী আমি ৰাইজে গম পাব যে আমাৰ চিন্থঙত কেনেকৈ যে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে গতিকে আপোনালোকে দেখা পাব Pini Pulonialong Kotak Mahindra Life Insurance Atumpen Awareness Program Kidengpon. Lasonsi Paikuni ni Pai Kepani Puloni Lems Cooperative Hololong Kotak Mahindra Life Insurance Central Committee Pen. Nahom Risi, Kosonsi ke claim nangji. Mate Koson Pensi Sayang Deng, claim nangji ma. Puhai hui, Than Mumpachini Kangpon. Laso along, Nankachatong Dun Laki, Partha Borowa Chief Manager, Binda Killing, Senior Manager, Proban Killing Development Officer Lapenti, Aluhia Manaping Pen Kachatong Dun Bikas Rongpi, Lasonsi Kepachini Ponalong, Kosonsi, Ilitum Karbi Akhaita, Joyki, Jogwan Pen, Kepaprang Dun Nangji, Lapenki, Life Insurance Ke Maduta, Inpuvek Nangji Kenang Sor. Lapen non kewangji Paikuni ni Pai Krihiniar ni Penta, Kotak Mahindra, Life Insurance along Komane Jongsi claim ning hangatum do mate, ke claim ji ning hang do pulote, training mate seke setame piponpo. Lapen Komane atum Jongsi, details mate ang tonalam kachini igji, pulote, contact number 6901 415 332, Lapen 9631 600-601 along na homri ignon pusi perang keteng no ning jepo. Fuloni penaro ning tikatar Karbi Anglong News. Chororo media korte topa. Ini ni sungguh tak ni lo. Itu Kotak Mahindra program sebenarnya ni itu si career opportunity program. Mana lah dapat itu Karbi Anglong. Financial literacy, ada financial betul itu ini ni topik lah. Tapi asal itu kan kapek itu hari jompi topik lo. Asal itu jomsi financial literacy ni itu kan itu macam besar ni awareness pun bo. Tapi itu employee sana generate pun bo. Itu Karbi, so ijam pun
ini tumno lamhe kapuhita tu akai nampak gitu akai nampak gitu sampai ini tumna employment na kelong sumpi job kelong sumpi nasila data isi ini tum orang website problem ni akai tu nasila tu kabis kami ada sampai problem tu me tapi ini tumno mata pembom along kami branch ini objek nason taksi di tu dan represent kami pun di tu dulu nason taksi represent ujian kami batok mopalong lang din kami ni nason branch kami pun kami bol pembom kasi ini tumno orang website piklah tapi nanti nang piklah hai so kalau ini orang website orang sudah kita minimum qualification bagi 10 plus principal tapi minimum age bagi 25 दिन tapi aku isi opportunity के में bagi lah harus senior citizen pada tu tapi retired person itu problem tu jadi hak betul lah dalam tu orang sudah ni tapi aku kemarin yang si mana development officer नहीं सभी development officer aku satu alam tu kami dalam untuk contact में branch में kami actually cekkan branch location bangla ini tu ibu dia TOP tanah kos itu kami tu office lo nak beli tu detail salah pada dapat India government pen kiduk ke laga phan ke panong pen ki pipon PMAYG hemso contractor atum pen ki kimpi patang pi pe ra jok ong dung kiduk te ra ratum ning duk chipek lang pon renti la son si Karbi Anglong bong ong dung hawara long sorkar pen kiduk de ratum phan ke panong lor pen ki pipon PMAYG hemso non puanta ninging samjin pen ki dolong liatum si ke ongla la son si la khain korop lidio pani constituency angkang alongta inut gram sewok rajurong hang pabang pupen ki kimpi PMAYG hemso ongdung ke patang pon pealang puthot birta chatailong klang pon thu an parta la so long contractor amen ke klang pon lake hira rong pi lockdown aprang pen ki kimpi pona hemso non puanta patang pi pedat pusi hema hem phuatum pen pherang ke tumalong chithan dun lapen alang li tum pen ki kimpi a hem ongdung adim ke arpong kangrai lapen ong dunga dimki angkhap kabi lapen aklong plaster kabi lapen kikim kachong da tuna tuma phanta tangka ke kipipe lapen ke pinang ana dimki bank passbook ATM ke pangbu pialamta hema hem phua tumpen nang pachini dun isi mang humi me alam sorkar pen kipipon laki hemi hum ke patang dor plupa phansi tangka sikpon tangte pia pot piniki duk dara tuma phan ahem patang pipeda Pia pot kachong thui chobai a contractor mande la son thak thaka contractor jongsi non ke dobom asor karalong dobom jilang pulote ratatum ko sonsi sorkar phan ningka che thek poma pusi ong dunga ratatum pen ningje ponrenti anparta hemsu ketang teve ka hem phuatum pen kaning je tengki ajara sai pen non sita hema bangki na patang piwek nang ji pusi birta chatai long pen so dak pen kachuning ri mati kapachini pedopon laso nangli tu maphan government me nagi pia hem komat si nangi kim pila kim ke ni lo da rong lom si kim atum ki en la he tame yan ki chudun dang ke lai ra rong pi contractor ke herarong pila di ante laso hem gi kim ya phan sarkar ban ki pia tangka ange ulai lab lama ulai lab le lang da ha do lang pong tame passbook bang nang pang bu pi den ma ulai long le det ante laso hem ge nang patang piji busi nang tu mana puma mate nang patang pi pelo busi ne putikang ane na pu ge la pu ja le he passbook bang ripo o apoista bang ulai nang ke patang na pos tame nan puarni tame nang ri pi pe dia son no ning kan kan bag dolo laso hem la so hem ke thorian tu ver ning kan si na ke le kim lo he ning si bote til 2022 lom po last 2022 si gi kim la hem ke ante la nona phi la kim det pen chewang ma la contractor ba chi wang ve di ante kilong ke kuma men pen la hema sor men pen amen thani gi ma soning ti dak rong amen ke lang tu ti puta pu kiring ti puta pu pason ni lo he arong men da ente nang litum pen contractor fan ko pilo ki pugang tung ke mane nang patang pi dia son te miseni pu ja lo he mesti nalitum constituency jeni ma do pani de
la nang li hem sarkar ben ai pia hem comment tu aning kan pe se kim ikla ningkan ma du ulu ningkan ke thom ningkan pian dak dulu bang so hem ki kim contractor ko ma ikla ala hira rong pc ya contractor bang en ante la tang ti da putha ko pia thi si ki tang i de lo nang li chini dun ma tang de ya putha ni li chini de mang ke ko so ben ni tami ni li itm da long le de lo anke itm da mo poisa ni dang da na udan ni lockdown da ro si puilang mati ama itm da lockdown po na poisa ta ulai dun po ri alam po lockdown po ke kada poisa ta ve de ti batani thom dun ta mang ka phibang ke la tu itm da tum pon de le ama itm ma chira de mang ke poisa le puta ke hara tu su ulai bom long ke da ko andang khoron ne poisa bang ni li ek ka the nong le le at tu mang si chini lo ke la so ka hem ni ta hem si tang si na po ma hem na pa tang the de ja le ke ke non ke lo non pulo ke to kan na pa tang pe de ja le ante la so hem ke koma men pe se long ikla la so men ke dan ni hem ni tum pe ni men ben si ke long la amen ka so ne mo hen terang ente la so hem non tang ti de lo tang pa tang gi bu si ning je ma contractor pen ke aju karju po na pa tang ni po pa ni wang de ti ya le ti ente nang li hin pe non contractor phan pilo pu ji ning ha ni li bai pu ni ha mang la so hem mang ja te noi ta na pa tang bi ve mane ke du ta pin ni ke du tha da sung kru ha lo pen du tha bi smart om ta la son ja le ente tangka ko la yi de lang ma bilu ma la bang ya contractor chi ni rong lo ke ni tu mang tiam da bi de lo ke la tu mi chirai tang de lo ma ti tiam ta tu mi chirai tang la lo pa ni li ke chi ni de ne ke lai de lang a bi lo mang ke ta ni li ma tha teng te tiam ta a bi lo bon paisa ta bi lo tu le paisa bi lo phang la ko la so rong amen thani gi ma la so rong ke na bo gang bra amen ke la dak lo gang bura amen ke rong gang bura amen mang ke Samsung inti phulan lo lang tu ing tia rong ti rong ne ta choi ingdeng hini ni hanglong ria mai ningkan ni sekamai pi pedopon phai kuni ni phai kepani dongmo kak longkam teron auditorium kholalong ingdeng hini ni hanglong ria mai ningkan ni sekamai pi pedopon lason se ada por bhainer kepen ni hanglong ri Karbi lamera maya mai phu Chandra Singh nara riding pen lama ing thorpon bang solo Joy Singh tisodun mai phu ni hanglong ri Karbi lamera mai hin pen chirabdun lapen aphi thu chikimo jai mek dengpon bang solong Ram Singh terang kongchun bang ni hanglong ria mai hin pen si chikimo jai mek japon bang so phi radamai pi pedopon radamai pi along Chandra Singh na mai phu ni hanglong ri Karbi lamera mai hin pen mai charipon bang solong alhisar po mana pengpen KAC chairman Raju Tiso chetong dun lapen Bidya Singh rong pi kongchun bang Karbi jutanga song Liladhar teron kongchun bang Karbi lamera maya tumpen manpeng alhia manpen chetong dun lapen aphi thu Karbi lamera mai aru do anpen hirjir chapate pedu ponalong ke hai tumaphan nong e pajerpo ke chengsi volong kamaji ni hanglong ria maya tumpen chepalong pon adun thu denarong aru tumpen chepalong pon lapen ke thomang deng dong ka ching thu aru tumpen chepalong pon lapen aphi ningkan hini aphan ni hanglong ri Karbi lamera mai klembang phi kangbai pedu pon bangso kangbai ponalong akimi klembang phu bang phi atum Ram Singh terang mai phu Joy Singh nar dun mai phu sangpi bina kropi dun mai phi Bor Singh teron kongchun bang Madan Singh be rap kongchun bang longbini rongpi rap kongchun bang lapen kadu kabe bang trok ke klembang phi du pusi pachini du tum terang kui tum phan Karbi lamera mai ni hanglong ria mai pen ka dom pajiu long si ini bangsa ningkan sek amai pi long si rat pu sik long ko rat ken aku mei par puni pipen mili kwantong klem pachun ni la bangke por si than po sitame untan bangke la ningkan hinia farmang mei par pun ti gelo pot si tiri pipen ti manang tin khat apen nan par tamne nadak ni hanglong ri sirapet lamera chenghon nam chong chenghon ke do an bang ku bang pipen bidi sure chikan seroi se kopima khe aphan en deli tum Karbi khe lamera phan ko an ki pichan long ditum ko an chirap do ngi man hanglong ri pen taso kuthak ke kabori padu pon